Gikuyu TV, Morori wa Mugikuyu. Modo na feelings yake. Mumeto. Oko huti. Kana ne woko. Let's talk a lot of music. Is it a lot of okay, let's talk more music. Can more whistling. More internalization of the intonation, then some vocals throughout whistle. Gamisema yetu akala. Natumasha tunakasi. Oh, dadokia ke. Kamagire chukeshimo. Wewe bikuwe bana tokota crochet. Ani oraina ndo atara naguo. Kogo thondeke kamugabo. Thondeka kamugabo atara na dimina. Oka haria wa. Astika kodo ni ngoka. Nie kare. Kai. Yedakira hawa. Wacha. Wacha. Yena bere. Ne Friday by the no ke ige. Ke Friday no. Eto ke. Ye kibodi ya kanisa ni ngai kulizo. Ongo ni kwa bishop. Where? I missed this. Where? Yeah? We missed you. Oh, is this so? I am back. I missed you. Missed you too. Oh, I missed you one. I missed you too. Tawina moduna to yetu tagarete koko. She is very single with a lot of womanly etiquettes. She is extremely single, and she is actualizing the fact of that man who is told just from Boston Gora Kuga Timure to Sigo ne Kuga Darina like Paul's attack separated. No ngari marathi ugo magiokaga ni marathi ugo magiokaga ari ni bolo ni no ahiko kare ne hede ni wangu ya mugamu ya sabu ito gara itanga to makagare budesco sale weke wali tugeta dena hodo wali omoka ni na ni tugete atendikire no le ule ukenda kuroga mia kwa ni sio ya waso mugoda yeah okay nyabe kwire I love the shirt. Thank you. Ni join hari ngo ha na nash nash these are the nash products where your nash woko nash wa makladi nash no makeup one king nash wa mekire wow na tulika luko tuna manwa meti wow I love the sideburns venye amekuweka at least leo wako handsome bueno endelea chapete Reketo tikari ishonoka 9th Palace deck yobole ta umaidana kaboni hari aliko town yes nimekusosora kukusorora ndio so this is a ring na pete roti ya gold haya wira uko na gold ya silver eno ni plastic mwiroreri madihe na neti iyo ya gold ndazi eno ni ya plastic ni modo ni wedding on attachment leo dale kia ilale ya gold haha ena kido tatuitaga dimina Sirume yani thiko shikwa chatira mwihoka inyuwe tondo no kana ngoro dio muthe ya silver ucio nigetha riu kendige guthika ritumi our god tawala gikoyo our god that we honor, that we adore is the honor of gold, silver and mercury. Don't justify Dauta shufanya fulani ni unataka ndio ni ado umefanya bring ni ule osheja tumidira mwaithu tusheja ki na tuliekio horo creativity ya friend mundu yakora nayo honestly yako ni uko hamu kwa of God kabisa. But by the way personally nimekumiss na ngamenya on behalf of Suit Bestos nimakumisite muno na njira ya mwanya na tukakena guikora tukinyitanira na nikio njingaga kaundu ga kawaida atiriria twashemania turi ithuothe tukona na turieri na tukona Suit Besto na twakiania wana kugetuka maroga kugetuka mashamukire nyimbo igatheruka wega niguo can I tell you something I've learned during that ni wiki ngima akwe wiki gwire kaundu na nigutukania na githungu kaundu ndala na ngai akihecigo icio mahinda macio tarare guko okay gwa kwa kachikare my group of schools kama adwa intellectual international figures you know when during that time I have tasted everything that is good
tasted. I have tasted everything that is good. Oshama. But I have realized the best taste that you don't need to lack is good health. Good health. Yes. I have tasted that is very bitter. Bitter things. Bitter. But what I've learned that is very bitter, it is losing very good people. Na wina githungu kiingi na nenda kurire ndege-ini riu tigiwe kana urari na kone kuri uragithiete ukiraria githwe flight Skyward Express is flying you to Malindi. Kindly safety your belts. Amutira gothe kwina marima na pothole. The buoyancy is gonna be under nango itoka cia thiiri Chuka kwaria Gikuyu timenyaga itoka Gikuyu nitwamenya ni wathiete kuna no reke itonga itanga mabudesco na maanti wa hali wewe ndio mabudesco maanti wa hali muniangalie na jicho ya huruma atoe asiano motanaga otherwise wewe ndio ningekena toe na kio mimi nimekuwa salama kashokeria thank you nigwetere ona kuri KK kuri jikara ando itondi mura wito we kirumi mundu angiharaka na ikai kodokoru niko ninwo KK ni wagerio muno ni mimi mitambo ine kuri Karen Keno branch jabo yes yeah dawa geithio the nadu makajuraje niki no gucia wina karugano gako nako foro makari na jeshi yaku yothe awesh a Dr. Mwangi a contractor engineer ni uri Dani amete au nao Diego kore da shoka ciuria ciukara gashi beauty gakwari na gari ya mtoto wa Songo ni kuhugura ahugura kare wacha nikutafutie Steve na kirao ule lazima kinyaraji na kuja niko na t-shirt nimekutengenezea tena ukuje uvae kama maridadi usikae mkora sura mbaya ni t-shirt imetawele ndio ndakujia ndo matieta na mbele Brambak na kakiwa goko eko TV titakuwa muda kiumaga kilo na dadio film na dia watu wanatoka olisikilia wapi ati rosi rodi ukiri mushimurathime na ukiona hii mundu agite thiko igire ithatu inya heka undu karathi gundo hando na ukiona mundu acokete ni kwega piu kwagirite owega ona ithu tukagira twi guku na twambe tucoke uheri ni undu wa gathina karari na mitambo kidogo matura mangi rekia ni mahekedo international rekia local ya nekurari na mathina ama andu a guku national na international ile kora ladies and gentlemen okay kadi ladies gentlemen mwana oyo kwa ina kidogo gitagwo signal failure yari amaikagia signal ashadoka ikie maithori please mama achera dire arata international na ndio shiko Kenya meri wa kuya bahari na akaiki na joy swami millionaire ni shonea domana na international meko yes bena bazengo big brother millionaire ndako Kenya mehoro ama they got very happy niguo niona nigenete makiria si unaona venye niko na hiyo smile today is on a Friday nywele dai kometa ni staralizo leo we gathe wajeri sami ndo cio theri ndiona ama gichati kike makega kaire tu karole chie ndiona wacha sana au mafana kometa tuko uwe toineta ne kai irego but tumeima nafunika kunywa maji ya ndimu de sawa ni dale joke no had daddy kwa nika proposal so I'm proposing to somebody soon yeah twakunyita ugeni mwiroreri kiko tugeto hiki tugathie oi ndiciguire wali kwa hanatorenda mabujesko tukarie nili arera nitanyita ugeni ngamena karibuni sana goko ni haha kwa haha we love you tutwarane ginya thaa 11 roga hau Facebook orore Gikuyu television orore Rosemary Kare page Steve Jogu Kigonyi wa shosho kuwothe wakirugare utatupata tutazidi tuongee disejeti yetu ni MC Rosemary Kare KRM Duchess the queen of karaoke the queen indeed no the tukarekejaria muno ndina ciugo nyingi ni undu wa kumisia andu aya koguo kadi yo kaugareke tuikerie tondu ni let's talk more music ni na voice messages exactly nani kia kigwa ndeni nyita ogeni ndakunyita ogeni tukoro twe we hau ndi haha ugoka twakwa twe haha kwa haha na gakioya ati neje ni muramisite na nikakimumisa my boys get those Steve Jogu Kigonyi wa my grandmother tutorane wega kinye na 11 na ndoga kime mitambo ine mete
mete na hali ya Steve Joe ukionyesha Facebook page ile mokete wega muno over 8000 likes. Hi, congratulations. I thank God. Ngai mwega ohindi ciothe twacokia ngatho ino ndirenda gucoka nayo anga ni yagira ndisawa ngwenda gwetera mundu wachomerea cinyo gutu tukumenana igo tukite wega ni gucoka kuri orari asa ngai ndugetikire horo ucio haya I'm sorry my boss ndunginjira njwire ni njega na ndirakindirwo ndu atigire uguo ndiaga kana kibudesko kane hinya makuru ndienda kuga thĩinjo kĩbũrũ gĩkene andũ no chuzensari makire gũkũ kaneo matire manda andũ a mĩgũnda arĩa mũigua ũrani tũgũrĩte mĩgũnda lakini hata kuma na kũu ũguo rĩ ndũgũtũke kũrĩa kantabu ũkĩgucia 50 by 100 I shall dinarata area tatu ana kwa ma details nĩ njũĩ nĩ makũgũthũka nĩguo nako okũrĩa ũguo kantabu matash nao yes ithuĩ twagĩrĩte ũguo na mũthenya Shabiki finest fun Friday twina mugeni muthenya wa umuthi ungirugania kuona mugeni nu Quincy Ryan niko turani Ryan kana ndi Ryan ritwa ri pronunciation na letter chida agirite tandira Ryan ndo ingiaga getowero na ngimago Gikuyu TV Morori wa Mugikuyu Gikuyu TV Morori wa Mugikuyu ati watera kwa nyune nyene wito ne nyere kwenda gucokio kwa nyuka na nie njoki ari ni mutigoni ngaro igiri riwe no urekira rugari guko no riu ri reke tuikare turithu atatu tuikare ona wacoka kiugo-ini where 2 or 3 another day or kiriga giki and ask for anything in his name it's gonna be provided hallelujah hallelujah uko hoye memi yero natahena kiugo handu hau Unakone ndona ni atuhekesha hanini okay yone amatash nao goko niko turathirire kwego guo tabaka mari uri atio kaisale na no agire mundu etwo wesh ndageithika wesh tathia kwa rio goko geka no tukone githuro rugameye tuna mundu macio timega goko utire pass ya utinia bao yes twakiuga gutire mundu racokio kwa haha ona uria tureka ri ni guka turoka haha kwa tumaruta kwao tugiuka guku that's the point kuma ndathie murimo uyu hapa here creativity ri ni 2%. Thank you so much Rumuri karibu sana leo ni mushike munene wa Gikuyu TV ni kwa guku haha ni haha kwa haha na ni ithui wonaga na ndake na kumbe kukorana na andu aya no ndona ngai ni mwega ora mwina buruka undu keho na nikiona aragutugania kagucia kaga fasa ndiramenya no ko video rio ngi no na mundu magai ma ira ciura neto ira diredi ure no kama chilia mufikiria mufutona wale tiketi out besa diagithĩtie wethe business card ya kada ya hirita ndahura kumure akuhe attachment na nyeri ndikwenda ucio karibu sana asante no nyende urore kamera iria ugeithie mwiroreri umwire uria witagwo umwire kuria umite nigetha tuthie na mbere muthuri ku kana ndari ku mundu maingi sawa mwiroreri wa Gikuyu TV oro waku omaretwo makwa njoikaine ta Quincy Ryan 4 riu nirio retwa riakwa ria Shabiki ndakena ni gucera guku ha muthuri ndire dio singo wana agitu kana roko kana we singo but with a lot of experience kumuona kumute riu ri wende singo tigana hau hangi kwamba gutenderia atende majue wega singo de singo mwathani muonekane otorere ka ogutwa gwetie ihoya arore magukumia haya ni nadire kana kanini ni mwere itaheirwa ni mariririo ciakwa no riri ungikirira to hills ni ukiara arona riu tare uniona ni ndina to hills ani njikire tutie kuhena heni andu aci turi ara tutikire uria tutarire kuma na ndema no kuko aruto kwao acokia mundu wiko acha tugiro yore oyore adahire guku no ndimwira
atrere adama bediga specific nawe wana mari nyabe guigate mwirore ni wakigwa gokuru mundu atwiko nake ndio getio. Thank you muna makeria na karibu sana Quincy. Ryan ama Ryan zote. What do you do? Okay, Quincy Ryan ni mwalimu. All right. In making. Na kulingana na corona le. Nira rugambire tu maundu to haha na hali. Riu ni hustling hapa na pale. Oh yes. Teacher we. Mwalimu wako teacher Ekia. Ndio karibu kwa teachers. Ni. Sikia benelie. Atoje. Haya, anzia. 3 2 1. Teacher. Mwalimu wako teacher ale atugasha mani umenye noga kula. Hena base, hena surprise. Ndio mbona jamani hado. Ali atugasha mani umenye noga. Hado basi ndio ndio leba. Na igreda muthuri na base muno. Ya uthukirio na gethi. Ngukinya. Shabiki na Shabiki finest Fun Friday. Wewe mwana mukeni thio kare. Mukeni ni orakenia tukenia. Yes. Mwire tu mukeni. Thank you so much. Na nijue geithio tumetwo gutumwo. Ningi. Unadai ngokana cia thimu ri. Tugeithia andu aria very close to you. Nyabe geithie my mom and dad. Okay. Na siblings akwa okay my mom wetagwo Anduta wa Bainda emwena wa Mukuruine na my dad etagwo Maina ali mwana wa Mukuruine na my siblings Joy Masina Ben na wapenda sana. Okay. Yes. Na kuria nyumire re yumire uthaya haija umuthi uyu nureke ngwire Steve ugoce ogutirie ni ahurire mena kari tugegwitwo Eva Gathu mahurira ati twi thenya cia kiroko hello tu Nairobi haha Nyamakama nire twashuka ngari na andu anyeri ni matina Nyamakema kana mugamonyete no nginya wanirire ona ngigishoka komente umanyire niguo ukimetaboine ni toni gwina ukakundu kuria ni mucii wa ndothe undu ucio ngi wambirie kwirorera haha kwa hahari tondu wina wendo muingi ndambiririe tuge ari last year mwezi wa March. What inspired you to watch haha kwa haha? Okay, ni gukona iningi na tukoragwo ni muri ha mugi support talents nyingi na nito dikire mwini ni nyenda uko gi support talents taisho. Yes, and I was also attracted by these people. Eka rona uko kimwari yale makimenya ngiye attracted people. They got people. No the people ya kwa una aradia na ndani no shokere kigo kigo I'm sorry. Ena Friday that yake kenyo ni adwaya gishoka giugatrere these are people nyanaize normally is beoje thinyike aria mena iheo na ni tondu endi wakwa no taguore na kiuga gitwekeke Shabiki wa mushio Shabiki wa haha haha ni ungiendire gutweka mutangathi ni ngiendire na no utangathe na no nyende ingenda no atangatha hanini juma matura yo back to studio kairetu gaito ne theke muno watanyita kuma mushio wa Nyeri back to studio. Aya de Quincy Ryan kumanyiri county gwenda kumwarireria tu station ine ya Gikuyu TV toke kenera na Shabiki na ureri wa iheo ngurani. Na hivyo nakuona hali hena stamani urekira mabodhi fulani kukuria iheo ngai akuhandire mbegu no nugo wena kawedu fulani ona tutrona fio na wakena negoka yo na sababu ya hati uyu kawe arauga ni wile buyuma reception ngai thank you so much thank you bufio bula modo yeto di mutao ni gukena ni gukena ni tondu twirirwo kaba gwika atia gwikenera Seka Junior ni araugire tuikirie na rwimbo rwa Seka Junior kaba gwikenera tucokererio haha kwa haha kaba gwika atia gwikenera anta Gikuyu TV Morori wa Mugikuyu
we kenera Quincy Ryan. Oi, Quincy Ryan. Kafa kenera. Oi. No, leo ndio arwimbo. Ndasema mimi. Nyimbo. Ndasema napenda muziki So sana. halitalikiria. Nyimbo iria wendete muno ni iriku? Mugithi, bongo, reggae, country. Ndio kwa sababu wa kulia goroka igwa. Ruru kirigithio hanyo akafa. Ndio tuwe quick fire. Quick fire. Aba shokia kiu quick fire quiz. Rwimbo rwa rigithio kwa ucio mugithio akafa horo gwito. No njoke na ciugo cia kumera ati kuma kwega. Mugithi wa Nĩngenagio nĩ mũgithi wa gathe wa Njeri. Na Eddie. Daktari Jasari. Na Joy. Yotega ona hero ke Justin Bieber mararuta na kothe. Mugithi urithia test ya. Rihanna ndaragikire backup. Nona. Ndari madilio yenge kwa hiyo. Rihanna ndutoyo wa Rwai ati ningi ni ule wa international. Ya, nito reka guria ciuri igiri hanini. Quick fire time. Are you ready? You ready? Sawa. Yo guri ogo iga na height kwa igana ukuya ni modo ma Ngai, which is very okay. We don't call it ado ginya gukira. We are okay with that. Yo guri do you have long term goals? We mokuhe, do you have long term goals? Any. Nainoka. Okay. Ai yake kana mabumu. Kana nwarekia. Do na height yo ginya no ere mundu. Ani kyo kire na left record dot okire na left tene tutokirete niki. Na height yo ginya no ere mundu. Hi, I will be there shortly no ginya. Mo tamasiru. Nikendele na mundu Brian. Chana ni rolete. Look, in your relationship, would you love to date a short or a tall guy? A tall guy. Darling, you call your questions. What do you have? Back to you, sender. Shoshaku. Gazi me vibrate tisha zangu. Legenda tudina ihenya. Are you single by choice? Well, tugende single by choice. No kare. Ne interviews tena na mati marekatia. Wanachuja one by one. Yoko machuja, you know you kiss many frogs before you find a prince or a princess. The question, airetwa thiko ici percentage nene maraiga kaba kwaga kuhika. Wikare we single mother. No rere kana gakuga na twana twaku. Opinion yaku ukiuga ate. Ni hakwale. Ni data Quincy. Oh yes. I want a man. No leke. Mwana sho one time ni akulia tele. Baba nienda akure turohe na game mwana ni baba ni odino ni kiroli. Thank you. Twalekia. Kama na wa register. Andu nimetekete register muthenya wa umuthi tukahariririo ni value duty na nindrakimenya already ni umionete kugerera Sweet Best Stores nitomwendete ona we atokite guku muthenya waku ni ugakinya na ni ugoka haha kwa ihinda riri take your time. Okay, twambirire na Shukokenya Grace wa Naivasha wa Buizi Mimo ura badile Gradis waza mabena wajuja road magiwa ithira and wainaina dewa nainu Anita Shikozoki Shigethae Esther Thadhi Eva Gathuo Kifirili Benjega Live Mesh Maina Silva Wajiro Ashege Jinjoroge Jutufugatongi Msafi Yestakaraze Diblau Newton aya Casey Ann Shkwa Meza Magiwa Idira Jinjoroge MCGK Kiabode Daniel Zamuri Hilam Kanabode Naomi Joki Triza Wamboi Dubresed Sam Kush Benotit Miriam Ayeye Kadotka Brown Mwangi Josh Zakayo Lavins. Yes. Zakayo Tsegewa Kagada Maria Delenza Kate Karanja Samido DJ Serious Jeff Muna Promise Tabitach and Waziko Zensupu Salagitao Paris Dramist David Getari Pauline Gaido Maggie Waliwell Ifrem Wamae
Sector Sadra Shiro Jose Wajuja Breda Agnes Yida Queen Akim Yoli wa Mirori Mlatake Mnene Mulasta Vayo uti Vayechiti Amaka ugatea ati regards MC Kari and call me Steve Jog salimia Quincy and mesalimika sana Niguo yes. Nataka ni wiki ya register gi nyawikiria register zilikuwa 2 wathoma yuma ya live streaming na mwenda wa Rosemary Kali page na todo nitwasherero gwikora tugikia gabisha thome na negereria Steve nake agikorwa agithoma round 2 Triza Wamboi Wabero Muge Muraya Michael M David Gatari Samido DJ Serious Albert Borotez Recha Paul Kemani Ken Adiwizi Jesse Shege Rahab Mesh aka Assets thank you muno Jessica Mam mudo wetu Bresh Wambo Gladys Kanyugo Daniel Jamuhuri Wainaina wa Jerry Frank Moses Nelea P Jane Mutua Mary Amayeye Jerome Maureen Betty Quita Sarah Rem Wero Paul Murithi Kevin Shikowa Sabasaba Saimo wa Nyedo Ishi Githae Nancy Njoroge Jose Lavins Charles Ileliwa Shamata Kevin Mash Mary Size Maureen Gura Anita Shikowa Joki na Esther Castro dakinya hauhe Esther Castro Steve othi mateke hawo boiboro hawi boiboro Esther Castro no ihenya aya matigetiga hena Simon Kamodo Chege hena Wajiro Ashege Kate Karanja Esther Karaja Simon Wanda Gika hena Deritiwa Sema Mahiga Magiwa Riwell Hiram Kanambo D Samfundi hena Samio Amirera hena Simon Wanda Kia hena Jeff Muna hena Esther Dadhi hena Gwandaru wa Madhore hena Ken Adiwizi hena Mr. Hope Isaac Ribon Joshua Juja hena Felista Kuria hena Fenadin hena Karika hena Bena Saimo hena Mdi Brownie Newton hena and George hena Shine Paro na hena Chiko Kinyana Viochuti na Viochuti Jambo. Alright. Yeah. Thank you. Viochuti akojeleta gaidia kana dedi na ajabu sana. Mushokeria gatho andika register igire with reasons bitondo nitwashirero gwikora tugikia mweno cio wari kwa television. Oh yeah. Na nginya wangiatika register na ni horo turauga tunasema kwa heri hena ciugo kana andu utageithĩtie mangithio na hau makothe ngota na rigote ya yako tia ngeithi raini hari mandu yongienda kuira ngaino arande wanginya kwa gikoyo TV gogo musibanduke hapo muone Mungu akinibless. Oh yes. Sasa aya nigukite na Eva gathu ebe ndimuhurire na mwenda kare kudehe ndimunana ageithike ndimunana ya karigo ka muranga aya ina ko karigo kau aya joke githie my auntie Tagorea Tabe Shushu kila mtu shushu tawatea shushu tawo etu ile matagithuri hari hari shushu tawo Rosa linwa boyu wa mte Rosa ile madhanya kwa sho hari hao ngiko wale aya kuna msom cute nya wakagio kama we pesa na my good friend weta was Semodi Santos Santos wagwan na Magiporo Shiflanko thank you wote I love you all nashukuru Kenya kade ya finest na quick recovery kahone na we mthaka muno na t-shirt iyo ongera Sweet Besto magenda t-shirt ino methie ku moke kule these people na matuke Shabiki they support these people and na makoma kirora aineria mareyukiriria oh yes and you'll get one thank you so much sikire na maundu maingi Steve tugushokeria gatho ona niguka umite okuri gwo Nyeri it's far ngai wa moya turi akurathimite na thukuru no cigucokereria no twike mwarimu orori amen Sweet Bestos gatho cia mwanya gutwarana na ithuĩ mathaa merĩ na tugagikorwo tukiendana muno makiria muthenya wa rucio ni Saturday weekend edition tucemanagia cihanda thainya uginyagia thaa 7 countdown Saturday akoro hena rwimbo ukiendorokoro countdown Saturday twambiririe voting muthenya wa umuthi see you tomorrow ndimwendete gatho ni kuri mwe ngumo na ugoci ni kuri mwathani producers akwa digiriganiro ribira mwega mwarta mundu ogwitwo Hana Wanja thank you so much Sherian Muthoni Triple T mtoto wa Songo aka John Mboga
Geta MC Rosemary Kare KRM na ne bichezwa haha kwa haha show eno yuko mikora YouTube ya MC Rosemary Kare KRM bichezwa baadaye. Make sure you subscribe. Wow, thank you muno Kare. Doka gwicigire gukorora Kare tutori tirigite guku no wenda wendo muingi kinya turahana ta turario muno. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Amazing. The millionaire family, they have been chatting me. Where are you, bro? Camera nako. Camera team attach na kwa go. Thank you Kare tu. Yes. Kai agucokia nyeri no hariro mbego ati gukura andu mamiende. Na wendo ne ngai. Koguo nie ndirari kuno ndagicokeria mucie ne mucie. Home sweet home. Gacoka ndi na wendo muingi. Ejo wendo wanyu nago ndingihota kuga thank you. So God bless you all. Haria hothe uri ati wakusoma tafari no nama ikinya hawe kinyite ni undu waku. Big love in social media na gukunja. Etumuonete na tukona ngai na akurathima ikinya tutakumenya. Hariro bebe daga ni muone kwa kurekia bosho. Till tomorrow Saturday. God bless you. God bless our country Kenya. Tokumira na wa John Matthew the late. Wendo ne umaga kura ihu. Ono yo ne umaga kura ihu waimonyere. Oi manegu. Gikuyu TV. Morori wa Mugikuyu.